Oke, baik. Selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Kita akan makan makanan Italia buatan Lisi. I'm not trying to be intense, but Iya. I know I was being intense over You this. weren't. I was just getting home and figured I'd see you. Ini katanya makanan Italia. Italiano? Namanya pesto. Pesto. Ini terbuat dari apa ini? Pasta. Pasta. Ini seperti mie rasanya. Ini daun apa ini? Spinach. Ada tomat. This tomato. Yeah. Oh, yeah. Shining that light. Yummy, on us. yummy. Yummy. Italian. Makanan. Makanan Italian. Makanan ini enak. Sedikit mesuk. Pesto. What's make mesuk? How to make? What's make it mesuk? Lemon. 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 Sour? Yeah, because I put a little bit too much salt. Oh, tomat. And salt. Salt. Yeah. A little bit too much, maybe. Very salty. Salt. A little bit salty, but sedikit mesuk. What in English mesuk? Sour. Yes, sour. Sour. But this is the character of the Italian food. Creamy. More like. What's a tomato? But What's a garlic? Tastes like noodle. that's the Italians just ripped off the Chinese. They got noodles and brought them back. Orang Italia ambil mie dari orang Cina. Oh, mie dari Cina. Marco Polo. Segala macam kan dia tulah cucuk sih tahu dilaku teh. Oke, Berta, apa itu dimakan Nompit? Ini namanya pasta dari Italia, makanan Italia katanya ini dibikin sama Lizzy. I just got the mix. Saya barusan coba ini, rasanya mesuk-mesuk sedikit. Ini ada daun apa lagi nih? Coba pakai ini, guys. Ini Wash down and salty. kalau ini kayak mie ini. Ada tomat ini tomat tamate kampung yang kecil-kecil. Ini mesuk sedikit, tapi ya overall ya enak katanya. Oke, terima kasih. Opit cuma coba sedikit. Terima kasih. Opit Tomar nanti. Oke, guys, terima kasih.